ajar ngut kipai riewngeit jong ka Balang Presyterian kilak Tuid sya ka jingïaseng Ri Bhoi Sepngi Presbytery ka badairu ka jingrakhe ya ka Jubilee rupa ha ka Balang Presyterian Saiden ka bahap-hapo ka khadar lengdo pastorate jong ka Ri Bhoi Presbyterian Synod ya ka ni ka jingrakhe ya ka Jubilee kelas dang nadu ka khatlai trik rempang bala penkut no nin ka sngi ka khat nru trik rempang ar hajar pesan ha ka ni ka sngi penkut ya ka Jubilee rupa jong ka Ri Bhoi Sepngi Presbytery nalor ki pai riewngeit la sakhiru e ka jingdon lang ki pastor ki temen basan lembat ki nong syarai Balang bat ya ktin ublei ha ka por shipo shiteng men step la sam the Reverend KP Masharing kat ba ha ka jingïaseng shibaje shiteng no phai sngi ya ka ktin ublei la sam the Reverend RH Lengkhoi la penipu iping ha ka ni ka sngi ya ka jingrakhe ya ka Jubilee rupa da ki choir jo ki Balang bapher ki bahap hapo ka Ri Bhoi Sepngi Presbytery bat ki belapan rehem ru ya ka jingsyakri ya utrai lengba ki sur jingruai kumban syathu baki santli Presbytery bahap hapo ka Ri Bhoi Presbyterian Synod mentau snem kila rakhe ya maumer uba arsan ha ka jingait lenti ya ki Presbytery kini ki santli Presbytery ki kentup ya ka Ri Bhoi Mingi Presbytery Ri Bhoi Sepngi Presbytery Ri Bhoi Syate Presbytery Maubu Sarikrai Presbytery bat nongklu Mathan Presbytery. Para bangay kum ka presbytery ka ni ka jingïaseng presbytery ka arpo san sin arpo san snem karong ka red lit day haka kalendar jong ka presbytery namar ka long ka day ban ayu yaw lay ka kumrisi ka team gong lay long ka bor jongi ka subject presbytery gong lay long ka jakari ka bor jongi
Ke subjek balang na sibir ka umre kita bat kme utrai. Ken pun thumai bo. Subjek jo hise ke tay ka me pun shom me pun phong pan snyati Islam. Daga jim ha jo me. Kine baro kiero ya ke Jubilee. Jubilee ke Islam ke bakho ke Islam sabat. Ke Islam shom thai ke kendo. Yoval Rams horn. Trumpet Bansdan Yakasnem. Day of Atonement Kasnian Jong Kasni Jong Kajipan Yasuk Kiyom Kasni Kasnem Jubilee Ki Parabali Bagi Nawar Ki Hukum Ba Amday Ban Yaban Perlok Kasnem Jubilee Ambed Ban Di Yakendo Ambed Ban Shimsut Daitin Zoblay Om Tamak Hukum Henry Don Line the League John and Ryan, but they van Chia, Ha Kanigas Nem Jubilee, Ha Gajiraki Jubilee, Kidon Line the League Takabakian, the essential feature characterized Yagagas Nem Jubilee. Kabaniko, Rapan Na, Yakajin Latno, Jokim Rao. Kabar, Kadon the Juan Pine, Rikpataman, Balasha Rim Rao. One pie is then Jubilee. Let's say Lasharim Rao Shabar Nakabaran. One pie. Nantakabalai. Karibanugas Namsham Tag Juga Kendo. Parab maybe Ikata Kedega Jubilee. Na Kitbo Kiruang Pinak Kirnamishikamat. Bangin Im Hadu Kasnam Golden Jubilee Sashisin Bat. Kanikan Rim Raktian Jolai. Kabang thom and kabang ngapule mene belum. Hadu kale utrai ulai rap yangi. Hitalo have the Lord help us. Hadu kale hadu menta lai baje ar minute ublai ulai rap yangi. Dan laban len ye gani ka shisha. Kini क्या अर्थ लगी किताब जो Samuel, लातिफ यकी कुम का किताब जो कहिमा, बाद मंता लातिफ यकी कुम का किताब के बंदे कौन पर कबा आर जो Samuel, उलों कौन जो कहना, बरलापन कन्तांग या उ ना धूप डांग रेट, शगकाम का जो लय, लाखों या उलों योई Ubangan yung jinon comes in Israel, but one shamru yagul David, ugreo bed panongs in balikiway bat. Ulong nung panslas in. Parang ibigit, hagaway berkaliang ulong nung yalang, bat nung bishar, yagin yung jat bereo ko blay wajib kalpan. Kajaka siyong dungukalong hamispa, ulong nung yalang bakrown, Ubalaya suriyem bar Moses, haka jing kraw jungu haku burong bacamu. Lam siyang ainam no yato na pa yu. Henry suriyem yo no yato na pa Isaya kamdam. Bat kiwe bat. Lakhot yu kumunong bishar bakadu. Barus ubalin kong ba Israel. Haka isya ulong haka juga bor kumunong bishar. Haka juga bor ke Muslim, ulendo, unoy tulpa, ubalaban pun ya terli kali ke jat penrem, bad nong seng ni kan nong rem di nong sem, hagi an bakan jablay, amday ki an bakan jablay. Kanji ke kitab nama kata ke hikayat ini, ya kajin ensuk ki Israel, kabami nak kajin terli jong ki. Hapo jong u Jehovah. Nama kata kis hata kapor. Kidon ye kini ki jilong ngaji perkat. Lara kis ki jong kidon ye kini ki jilong. Kajat berliu lese kalong kecilku. Kabanin kong kidon ya kecil day syublay. Kabaan ya kecil day syubliu. Kidai ki mediator.
Hap yang belai berkibril kis magkakapor kilong kumta. Para sensyar kibakum kita kis Dunam ha kajimanay belai tau hai kariba rokaway. Samuel usi yaw na mau ebenesar ruang hadu kanay try ulay rap yani balay may payong dia natipya-tipha ngan si pengkenmal ki Filistia kina penyap 1,000 ki Israel magipagdepam te kina ongin let shim ka sundok yung try na shiyo ki Filistia kina Shektien ka jinglisa ka jiwan boy ka sundok try o ka jinglisa ka long palang bani kito ka jiwan wai jong iban na masdang kanyo ki Filistia kung ta kilet mabiang berlajak na penyap di Israel lain pau hajar ki Shipai banyala na tuyan berlakni ir sundok la ra sa Israel la buak madeka badong bau ni ula kelon da perkop hakendo arsin arwat la pra da kut kekti badong jiar jimpang lang Islam tan nama kejintong kesentuh kejutan hari nawai kumta kila pano ya kasihkan hendak la persitong kumta la palamo sa ikram badla jia kumta ki dolo ji Filistia kila ai jingor ban pano sandli ki dor atsnam bar sandli ki khlaik sian rengkar bagani senduk Lashmar yang kekaliban dek arti masri badang aidut kon lapha yang dari senduk syabat shemesh kita ki masri kilai baik rengkat dengan pa artat ki masri ki brandai ban aidut ki kon jongki har jaga bakin phai ki kon jongki ki phai baik syabat shemesh namal ke dek ka hukum kebeneng namal bakin om shemesh kila jiwa yang dari senduk utrai ulang penyap nyau komot barsan po hajar kiramba kalau menjilam bril ke bakrawe kata-kata de kiramba kiriar jerem kilawan lami kesenduk syau abinadab udendor ban kila penkentang yau Ilyasa ukun jauh ban semar ya kani kesenduk kejutan lo arbos nem kala syau hantar Yang Israel kalau yang snow mau ya kan. Deo Samuel la keren ya kan yang Israel baru udah om. Lada pin pai no syautrain dekat Donald jampi baru to bread no kita ki belai kala bagi ki arsterat nap den jampi. Batu keren ya la Donald syautrain. To syakri utang ya uhi. Deo pelaj no yapi. Merekti ki Filistia. Ada kumta di kon Israel kila bread no iki bau bagi asterot suntenat. Ban kila syakri tangi utrai. Kila bread no. Kakhot yang ngab di pingin kubor. Baru Samuel laong to ya long ni Israel baro syamispa kashmong jonga dengan duai na kabenta jongpi utrai. Kila yang long lang mispa bat kila tong bat kila te akmal trai bat kila sya jinget ha da kesung kila ong hanta nila lepop don ki para bui ki jonga ki bala ong ngala lepop yo ikla ban ong ye kani hak ma jong trai Nile ki Israel hak majong une malam bakrau kiong nila lepok yung try. Berkumta kayo try mabisyari ki kunsel hamis pa. Kani ka kubor ka kran yani ki parabnget bagi slotu bagi don kaman play ki pop bagi jiwa kala jongi hak majong play bagi pat ki jidon kam jongi shaw play. Hak tinggi guru kina batai kiong evanesa kamut umau jong kajira stone of heaven even stone
Ezar had. Kani kalong kum ka jila gurom jung Samuel bat ki Israel bat ke mau ya ka jila ram pa jung blay ya ki breu hatien bat ki la jokt ma ya ki Filistia kum tau Samuel la bu ya ka dak hap deng ka mispa bat ke Shem Koki para pangebe ek jong ka presbytery haka jia lam jong ki nonga lam jong ka presbytery pila si yakini ki lama ki ka we haka ni ka smi borojifni ki lama jubilee la si yakini bansa jing kema ka mispa kadang ka ktien Hebrew ka umot watchtower lane ublay ukni halor jongpi Shen kamu kibniat dan kibniat hati koridor tendor itelat. Kidon saudeli kiai ha kene kamispa shlom. When Samuel usi yang mau namar kwa bagi Israel kin mau ya ke jinja om tang shismi ban kredno bagi ka presbytery ka donya kini jirake ma du khat lai dari bantau benai hadu munta kasmi om ban klet lo tang la shan ai bala ban klet ye kani ko ki para ni be Kublai pi baro ka District Hub for Empowerment of Women haringkat ka Ri Bhoi Cricket Association kan penlong ya ka cricket talenhan kerpang tang nak benta ki khna kenthai ki bana du class nem shaning bat ya kani ka talenhan kin penlong ha madan nokra ka madan jongka Ri Bhoi Cricket Academy nak benta ki tu ki khna ki balasha jet ha kani ka cricket talenhan ka association kan shim yaki ban kan hikai pentebet kenang bakin na panyakun ha district level but wan haduk ka state level but kan long ru kum kawai kalat jingkamai na ka benta ka jongki bun sen ni syam baki kena samla jong ka jella kim da phai khmat than sha ka jing le kai cricket le se kala bandai ka jing bom tep jongki ba ka cricket ka de ka wai kalat jingkamai ka babyang na ka benta kitu ki kena ki badan ya ka de ka sap ka bakertang te kumta makin tu khamtam ya kitu kikna kanthei jong ka Ri Bhoi district bakin mi sakman bakin yawane shimbenta ha kani ka cricket talenhan kaban long ha ka arpu artarik rempang arjar apusan na ka benta ki jingtet ki bakham benya pila ban phone how new number